Shubor nakaslem jong unongsan hima. Organizing Secretary jong Voice of the People Party is Jentia Hills District uba damewan hi rembai ulaong. Bagi nong tray ke Jentia Hills Autonomous District Council kila kela lang kenya na marga jinyai keno markel yang hapadeng ke sarkar jela bat ki MDC ke JHADC. Uba dami ulu ya tho bagi nong tray ke JHADC kidang yok tulap hadu benai nok pra arajar arpulai harengkat ke area ke basau 4% hadin bagi sarkar jela kala pelaj ke pisah ke pesan po kelor tingkah. Ulihat ho badan benai kelaling kot arajar arpusau hadu risau arajar arpusau kaberajan kut menta so benai naibing arajar arpusau ru kimpat yo ya ketulap jangki. Ulah pentip hababun sin ka seng kala ya kendo yu CEM ke JHADC bat ki MDC ki ju keno ya ke sarkar jela bakampat pelat ya ke pisah. Henry Ladalit ya ke sarkar jela ki keno ba ke JHADC kamship lala ban penbiang ya ki kot kisla ki badai ki utilize certificate namar ki bon ki kampen roy ki bedang sateng. Ulang deke jingken no markel yang hapadeng ke sarkar jela bagi JHADC ki ba mat jing menta ki dei ki nong tre jong ke JHADC namar kimyo tulap menta la shipho benai kenti. Kumta udan jingkermen badada ke VPP kawan ka bor kan penbet thamai lut ya kam tre kam ha JHADC. Ngun boden ni pi to ka district council ka tulop jongki nong tre jong ka Jentia Hills Autonomous District Council ka long kumno nomor maswa pila boden. Kumtu ngila hadin katuga sidin demonstration jongi tengila ong ba ngin leja keren bat ka DCA ban minister DCA tengila persangsim appointment te kala jia kumtu pang te hadin katu la klain tengila ya keren te klem tre ban ya keren bat ngi Uba perstun kan? Oh ba preston no tre ban ya keren bat ngi ong ba nagaliang ke sarkar kapalai hia ke pisah te ya keren batu CM kan Hoi. JHADC Hoi. te kumtu ngila ya keren la bunsin te ngi ba nagaliang jongkiru ki no kala sa ke sarkar bakam palai pisah te ki su ya keno iwe te long haga jinglap jongi te menta kumau CM nagani kala statement jongu ki kan mau am bawang ba ka kan krur ka don halenti Hoi. Hadin ka tu ngila persang wat jing tip te ka kadon ka pisah na po DMR khatlai krur ka bakin sayo nder ko ba ong CM te kataru kadang sa ban yo approval na po finance department ne kumno te ngi persang ban ya budin ngi ong yo DC ke ni namar ba ka jimbom tre jong new deputy CM de ni la aya kene ke jing tho lengbau DC sau Deputy Commissioner kan? ai Jawai. tekala mi men kene ngi ha ba ngi le ai chichi de la ai kor ko bor bi klem yo ma Tulak klet try la. Mi i. Kano to amile. Kano benai ai mentak la sakut ka. Tulok. na do January kan na do January 2024 kimpat yo ta Oh, kina yo tam macam senam kan? ai te men kene kidang pelai tangga area sa persen kidang yo tangga tai Hoi. Kabut menta kan Disember la jam long ko bacis senam hi. Aduh benda. Kamu kepisah kan dia betul sampai keluar am bagla pelat. Kan keluar tu bela pio jeng tu bagla pelat. oh men kene te la san prokuror to ba kila te pelai kila clear road ya kata sinem ara jara pulai Oh, kaya clear lot mo. Tiga bedak sa kan ni ara jara psau Apa sama. Bacis senam nanti. Kala long sebab pelapi kan ni ka jingle ka sarkar kan Hoi. ile kai ki pas kai ka bol na dis council cepo sa sarkar sa dis council de long langnya kai itu di nong treto Kamu kepisah kadon hasil state government tabak pelat kan? Hoi, em kapalai ji kendir man kan ni ka ibar ka work state government kala thai tapi kini ki dis council jongi Hoi. Emang kita pun kijing terai ki skim ki ba ki la pelai ro ki empat depan pen biang UCB. Betul bahagian. Kadai. Jadi pertama joki, emat ka ni ka sarkar kalaknya te kini kini. Kadai.
terus setelah lah yo beden pi menta ya ka kubur Jepang kan ka district council Ah, ka state election committee kala penpana kisah sa South Line Santali na kuno hante ha oh, isa sandali siya ni ha. Santali kong ki ay ki konstitusi Mendir ngala pa efisien tu pigli. hoi Sejong kani ka saipung nong kli. Nang ta kani ka jong ka rembai klirian. hoi Nang ta kani ka kli terciamwi. Nang ta kani ka sapai sa asniang. hoi Kani ka mutlong sa kompor. long kim dan kertong ne di ba Kia don ki kertong la samut kia don tambang ya kada kini ki state election committee ki panpor te ang kim la election don ti. oh Ki don kamar screen man pekte. hoi ki kan thei don sawut mo nang te Keren samun. ya sawut ti nang kong di kong diwi kan diwi tong per Idevi nang ta lasbon, nang ta itu laya, nang ta tu darabyang. hoi tika ega jing i jong pi mala pen banai kertong pi skadon jikan man ba ba kin kasan biang ya ka seng jong pi ya ka Ai ngu blen bar bangi yo ya ki briu ki ba long ki ba ki pa ki da hun sha ta bangi sei. hoi Long upat ba am ta uskan ma. Halin mangila pen banale ya kan ka tiket ke la ahun mensim bagay. hoi ti pi pat pi ya kun na e konstitusi Nga ya kunang nina po musnya rangan. kadai ka hap haja kliriat konstitusi hi jong le Apo ka clear MLA konsorsi. Kibun tali ki konstitusi ya kliriat te beli pijit ya katu nomor ba MLA pia kun ma Oh, kadai ka sinong trajo nga ta na upong hap ye ban ye kunang tage. pia be kun percaya no bisi menta O ni o babat EM juga CWD pas mon khar. Dia naga ju isno oh parti yu o pas mon khar. em na ka ega seng Mo ga VP kan. oh PP mo timut malu malah rai lano rai kan declare baro pi ba Apo kan dia terangin declare no hi. ka don mo kertong piong Mo sa tamat penbenai kila don. ti pai ba piong mene ong pakilas ngeu kemen mas yo pembena kala long kala shai kan kala tip kan Oh, kita hun sya kan ki kumsini sipo jan dia kita hun bi. Oh, kadang gani gajing singau. Habadu tiket mau pilih beli itu kertong. hoi Dan ini kertong ki bami dan ki kertong pat ki ba dang ya ne hoi ti ka eka thong jong pi pai ba chupa man pi gum ne alam sin te hills kum no piong. ka thong jong pi menta kan mar kile che ko sel chupa ba ke ki chingkwa jong pi yu pai ba Baik, kumalang mentahi ban penbaik sibun ki kendung kendam aga jinga de ka sanchar ka khadar mo. hoi O ka dis council nangkong hi ka kam sem hi. hoi Po council menta ka lalong jabri ba ka kontrikam ki. hoi Bilang ta te kumba bio ihi ba kaniga jing telot men ka jing bom singkyayo le si labanong ka jing aili ka jing aimon palat ka dis council ha ka jing te ba de ka siap ro kala lo kala kata skade kedai ka sanchar ka khadar ro ki le pe long nado kita lo do krang ba snong ta ter kala don kaniga kala don kaniga jing pentelot ya kaniga por ka clear dong kita hoi kum ta sibun ki bangi kum ka party ngin sa le ka ju ka sur Hoi. mar kata kala bande ka personal yu jonga hoi te mar ka party kan supply ya ka manifesto yu jonga hoi ada de ba kan ka MDC election de kesedon kita ini ki ba long ki kertong jingi kini ya be uniform kan hoi namar teng ki kalong tamula ba ya keren ya ka election NDC campaign te long batai ya ka kam MLA batai kam Hoi. MP kam na apling itu kedai kedai ya jingi iso ngata